nihin mai nikul lani thum thong nikul lali de ha kha post thok chim nak sham kan thok changla ton zang ka dau nak a CNA le CDF ni mai thal jun som nga le tangka sing thong thum leng an lak mai ni thlai nga in ai thok mi ton zang khwala ka dau nak a chinlen chawza dal kap CNA le CDF na ni mai thal jun som nga leng le SAC tangka sing thong thum leng an lak tia thai asi chinlen chawza dal kap ni mai ni thlai kwa a chika khwa an lak i ton zang khwa zong mai nikul ni khat a kan lak tia CNF CNA chim nak nol ngai salai thet ni ni media na sin a achim salai thet ni ni ton zang kho chung SAC ral kap mun khar nak pol kan lak di chang SAC mai thal jun som nga leng zong kan lak asina in kholeng a azam mi SAC ral kap pol chu kan dal kap ni an doi na i kholenga ika nak a umpa ri chu cha chun ton zang in SAC an thiang shim shim ti ok a thari lau tia achim mai nikul ni hi a SAC ral kap ni helicopter pali in ton zang a ral kap thazam a chap i chinlen chawza ral kap he chunitla ka dau nak a than SAC ral kap ni chinlen chawza ral kap pol chu wanlong in voi tampi aka na cha a ton zang kho chung sang pani a in akang mi zong a tia ton zang mi zapi ukshoi tu buni a than ton zang khwa ka dau nak ruang a ton zang khwa mi athong in anjam i nizan mai nikul ni hi zong a khan hliam ma apu mi ral jam pakhat chu se ai thobul nak a lo ruang a anun nak aliam ton zang kho chung a nizan mai nikul ni hi zan lei suimilam thlai kha shong tiang ka dau nak thong athang i ni hin mai nikul ni thumbelte a kapni ka dau nak a lo fiang in thai aselau ton zang ka dau nak a hin chinlen chawzaral kap lei in minung pani ni anun nak ampek i SAC ral kap le ZRA le in minung kul lakhat an thi tia CNA he nei nia minung hna ni online a an tarmi in thai asi thingke par na duwa chun kan pek ko lai thingkung pakhada hin thingkung chi noi tam pian chu cha chun akung hi chu how du la SAC wanlong ka ruang a pelawa peng a tol chungmi panga an thi mai nikul ni khat a SAC ral kap ni pelawa peng a wanlong in bom athak cha a tol chungmi panga an thi i adang thlai khat thiam ma an pu tia thong kan thai zan lei suimelam pali le panga karlak shong a pelawa peng trung ai khwa chu SAC ral kap ni wanlong in voithum bom athak hi asi tol chungmi pakhat ni wanlong pakhat voithum bom arak thak i pa pathum le nu pani an thi chun ngak chia pathum tal in minung hlai khat thiam ma an pu tia achim kan nu January nukul ni kwa zong a khan SAC ral kap ni pelawa peng homi khwa chu wanlong in bom arak thak cha a tol chungmi pasari an nun nak arak liam tia thai asi ramkul chawza thailo in ramri hlai kharti loading a Mizoram CM ni Assam Rifle ralboi achim Mizoram le Myanmar ramri pe tlai nak hlei chu ramkul chawza ni hnatlak pi nak tal lo in Assam Rifle ral kap ni kharti loading in Mizoram Chief Minister ni ralboi sin a achim Mizoram Chief Minister Pulel Du Omale Assam Rifle Easter Command Shui tu Lieutenant General RC Tiwari chu mai nikul ni khat a Pulel Du Oma Zung Khan a berwa nak an ngai i ramri kong he pe tlai in achim mi asi Assam Rifle ni India Myanmar pe tlai nak hlei chu ramkul chawza le center chawza hnatlak pi nak tal lo in naite a arak khar chuban tuk chu hi nu a tuati loading in Assam Rifle ralboi sin a achim tia All India Radios new ni alang ter Mizomi phun he ai pe tlai mi kong kaw chu Assam Rifle ni ramkul chawza he i chei mai nu long a an tua ok asina kong achim tia thai asi Mizoram Chief Minister Ruanak Pekmi chu Lieutenant General RC Tiwari zong ni lunglom te in a chawlhan i Assam Rifle ni bepi a kan chia lai tia bia ale ti zong an langtar India ram thim nak a cha a ti in India Myanmar pe tlai nak ri zo khadar hlei chu thongni kulali April ni hlei sari in ni hlei kwa tiang Assam Rifle ni an rakhar chu India Center chawza le ramkul chawza nol pek nak zaimhan lo in Assam Rifle ral kap ni an ma nol in an khar mi asi i Center chawza nol pek nak in April ni kuleninga a an hon than tia thai asi